Kublai P baro asyakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kibakong san menta kasni kilong. Beliau Archbishop Victor jakalau kentang kabalang Katolik halum keni. Jur kejing tu ding naki klau sorkar halum garu. Ke katmak tien hapadeng UMLA ban MDC ke jirang constituency ban yo yeng balang kaseng kentai Presbyterian maupru. Bat mentang ini apai syaki Khubor ke bakamnya. Ukli ke balang Katolik jong ke Jylla niamba Shillong, Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ulapli patba ya kalau kentang jong ke balang hasnong lum keni sning parish, naga benta ki jing mentoy jong ki long din bat kajat benriu khasi baro kawe. Ya kene kalau kentang, lajer kerteng da kalau dato si garden. Kaktin Laudato Si kadai ka Shithi Sharai jong Pope Francis ubala kentu ke perthai barok kawai lengba ka UNO ban tengkai ban buram mat ban penroi penhe pensan ni ki jingdon jing em jong ka me mariang satlak ka perthai naga benta ka jingdon kam jong ukhun benriu haki pateng la pateng bandangwan haga jingalang kli ya kalau kentang Laudato Si Garden hasnong lum keni hathemri boy haka khat arterik NOHPRAH hajar pusau. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ula seneng lakrau bat kentu kan pa mekitu ki basakhi ya kani kasni kumju ya kajat benriu nyautra barok kawe ban it ban buram ban yada bat ban pene pensa ya ki jingdon kame mariang ban yaman toy lang bat ki pateng banwan. Habangi it ya kame mariang kan penpai kala ya kajing it syau khun benriu. Ula ongru kajingdon kalau kentang kan yarab ban pentingan ya ki jingmut jing perkat. Kumta de ban pene pensa ya ki dieng ki sit ki sentiu ki skut bat ki merat ki mereng ki sim ki do ki badon haka. Hakani ke snipli ya kani kalau kentang Laudato Si Garden. Ladon lang u Reverend Padar Pius Shadap Parish Priest jong ka sning parish uba Carlos Kharkongor President Sengrangba Shillong Archdiocese kinoyalam Sengrangba Senglong kumi Seng Samla ka parish kinongkit kamber ki dekot ke Eduwell Mission Society na Balawan College bat ki pai rungait na balang snong lum keni kila pensngan bat penpu susu hakani kesni ka ching trai storm chungi peni ba e play e ka balang e pai ba e ka marian kata de ke ching thrang ba ke ching bha lap i father Pius ai kublai ba koronos ya pi baro kirang ba bi i kilong kemi Samla we baniang sakhi ka ni ka kamba ba ngi kwa ban pelong i ka ni ka jaka ka lau kentang ka mot ka klau bala pen kentang ya ka ba ombet ban kta manunaru la kta ru kadon ke kta ya kipat yutip ha kilong shama shwa chungi ki bu ya lau kentang bombet ban ot mbit ban pen ban presneuter mbit ban thang mbit ban pom dan kata kani rungi pen kerpang kata korkom salong kanuksa ban penne e kamariang pi hari rilum khasi jantia chungi bangim don kani ka sap ban penne isu pombet isu bamdu bet ani ka jingi rai toy na pilai ha ka west khasi hill ban chwa ka Khubor bentam don si isu selan bet isu yo pang lai pujai pilai jantia hills sharkai ka dakti do yong la kan ram lut kamariang kasnu derlut dina makata ka de hok shaba u pa ba koi u bo ya kani ka thong yangi Laudato Si bangin penne kamariang bangin i kamariang dadagi i kamariang ru ka sumar yangi ka ai ka jikko jikhia jikhrain balai bu mi bud ke chimpang islam ni por namar bangim buram shu kamariang dia kani ko por iwat khanang hani ban pedi bangi buram kamariang ni kamariang kameram eu chungi kabari basumar yangi na ka por duin dua ho blai bau blai un ka khu ya kani kalau kentang chungi lum kini haka kerteng pa barkuan bar musim bakuan amen utrai udarikat bat pi creatures
you embrace with your tenderness all that exists. Pour out upon us the power of your love, that we may protect life and beauty. Fill us with peace, that we may live as brothers and sisters, harming no one. O God of the poor, help us to rescue the abundant and forgotten of this earth, so precious in your eyes. Bring healing to our lives, that we may protect the world and not prey on it, that we may not sow beauty, not pollution and destruction. Touch the hearts of those who look only for gain at the expense of the poor and the earth. Teach us to discover the worth of each thing, to be filled with awe and contemplation, to recognize that we are profoundly united with every creature as we journey towards your infinite light. We thank you for being with us each day. Encourage us, we pray, in our struggle for justice, love, and peace. Go try Jisu be Hakani kapor ngi ay ngu yami. Badalang fadarang ba changi rapayas. Ba korelas kirang ba baro kilok kimi ki Samla. Ni wan hang ni baniyang sakhi ni kwa ban pelong ikani kecaka kaba kentang bat kaba karpang. To kerku yakani kecaka barok kabai. Ay bakan long sisya kecaka bagi kendu blay. Kalum kawa kan mi kiding kese kit pendan buram yami. Baru kecing im badan kadi kamariang. Ken mau yangi medai blay nong thau nong bu. Ya kapartai kamariang. Ay bakani ka lau kentang kat pen kren yangi baru. Benek persa ikaba melatha melabu kenrat. Kan ora ai ka cikot cikia, ka ciklan, ka cik blay, ka cik wi pat kamtam ka cik kamariang. To bekrat ikinong syun kibaman ka cik snew cik sme. Ay bakani ka caka kan kren hangi kan yalap yangi ya ka cik blay chomi. To pa ki angel kero khot na peneng. Ay bakamari Steve Joseph khot. Michael bakut kero khot biro na peneng. Kini sait lam yangi baro. Dau Chris utrai kendrat chungi. Amen. Nakam yang kemen ngabrau ban plipai ba ya kani ka lau kentang lum kini dakabangi thap kilang. Tang ina ya cekamat in kerkuat tat. La ban ruai. Di ruai bahan nampak ba. Haleluya, haleluya, ya roya. Haleluya, ya roya. Utrai, Jesus Christ, de utrai chungi. Jesus Christ, de utrai chungi. Haleluya, ya roya. Utrai, utrai. Haleluya, ya roya. Nakabanta kini kiting baro bagi latung bakin he kin san kin ai kanam ke borom yo blay ko pa chungi ba beneng kan long ba khoi teng chong mi man ma chungi ka long ka man chungi ba beneng ai man ti ba ti ba tama ni chang Wadanan si pensyoy, nilai fly na kabas niyo amen. Kublay kumaria. Kumaria bakoy mi chungblay. Kajing tu yaki deng bakensai kalanang jur hadu kata-kata naki klau sorkar hakilum garo kabala penlong yaki seng bhalang ban petngor bat appahara haki babun kishnong hakamiet khatway tarik NOHPRAH ki seng bhalang ka West Garo Hills kila yo jing tip ka babiang baki don ki kali ki bakit tu yaki deng bakensai naka klau kaba hapo ka Rerapa Reserve Forest Kumta kila apktem yaki breu bat ki kali ki bakit tu yaki ding hakapor senya. Dashisha hakapor siteng senya hapedeng khatway saupusan hadu khatar khatsan baji kila yo bat yaka way ka kali ka ba claim registration number ka bakit yaki ding kensai ki bala tar plia bha. Kila bat kem yakani ka kali.
haka por step kila IT ya kani kali ya kibriu ki badon haka bat ya kita ki ding bakensai sha office jong range forest officer jong ka Garo Hills District Council ban le kat kum ki kendon an ki Khubor na kilom Garo kilaya tho bakum kini ki jing pengat bat jing tu ding bakensai ki jur bha hakeleng ki cloud sarkar cloud district council haki district lom Garo 동자 돼. 그만 가이버 왜? 뭘 농어봐 지금. 나물 플랫 동자. 볼 공아. 야 방갈랑 볼 차위 살톡게 좀. 볼 남아. 좀 족. 아리는 모델링 동그라 봐. 야. 이니 잠만 치게 되 운동데 이랑디 마시면서 그거 안 되고 마시면 볼. 아, 두번 듣고 봐. 아까 이쪽이 만들어. 자리 가리. Kinonyalam ke NPP Jirang Blok balalam khmat da uba Sostinus Soton MLA bat President ke NPP Jirang Blok rengkat u District President ke NPP ba Clement Maulong bat ki para nongyalam jongka Eastern bat Western Jirang kila kentat mardor ya kajing keno uba Victor Rani ba ke NPP kala kentat ban ai tiket ya u ha kani ke election MDC na Jirang hadien ba ula penyaso de Khuborjylla di syaka seng Kongres. Kinonyalam ke NPP Jirang Blok haka khat arterik NOHPRAH arhajar arpusau kila penlong da kejingelang bakirki hakat lai mer bernihan na kabenta banya keren halor kikam ke parti badru ban pensyai bat banya mirjingmut halor katei kejing keno uba Victor Rani. Kinonyalam ke NPP Jirang Blok kila pensyai kejing keno uba Victor Rani kadai hadin shisngi bala penyaso yalade syakaseng Kongres banya kun haka election MDC arhajar arpusang. Da kajing keno ya u MLA ke Jirang ba upersha ban ai tiket ya u ha kani ke election banwan ula yo daw ban rum syakaseng Kongres. Kumba layo snow na kaliang jong block president. Kalapoi kani Khubor kajing ba ut kajing nam na kaliang Peit ba kalalong ba sitom ha kajing ban penjop ya new sitting MDC namar ba kajing jingai jong i na ki Peit ba. Halor jong ni kajing ut kajong ki na kaliang jong akum district president ngalakhot i ginong yalam baro jong block bat ngalali yalam siau state president sar prestun tensong. Din mangilalik mania kendu ya sar prestun tensong ha kan nyutrek jong ubanai September. Na kaliang jong kan nyutrek ubanai November. Na kaliang jong i ilaong ba ikwa mania kendu hi dalade ya babu yau MDC Babu Victor Rani nang tayo block president yau district president rengkat batu block secretary te kata sengi bania kendu kalong kendai terik jong menai Oktober Oktober mo te hak ta kejingya lek jongi tu laong na kaliang jong state president yang aku district president ba ngan pentip ya Babu Victor Rani banwan mania don lang te kesngi bat ya sekretari rukum ju mon pentip lang tinggal pentip yau haka pratarik hi ngala pentip yau Babu Victor Rani bau state president ku abane kendu ya phi rengkat bat yau block president rengkat bat district president markum tahi kejubam ni kalong ba beling ndang le ya kendu pat namar ba hangui kesngi manga bat ki arngut pat ki MDC ngilik bani kendu ya state president Maria rung state president uong bet Babu Victor ka Khubor pangjopi ka basneu bah la stom ban penjob bi tiong markum ta klem da jubab syu sikentin ru ngasuang play si bonsar ban ngami no te kande kala dei ka plan ke bana ri na benta ban mai tiket syu yang kampat don kano ru ka jing keren pang tiket Nrei kata ka deging seu jong i nak ta jing keren jong u state president ba phi pitlot palat phimla shu ban job kata bla penlong i ba intre shu tang ban lek ban kendu ban state president
Dan hak tu step kendai tarik ru ngadang persyang hi ban kro na ru kro tarik ong ya lek habadang khot ya pi kadon ke bene penbej nomor 4 rai ke tiket te rei ong be ngam lek syu te kendai tarik mer step shwa meni rung syaka chambar jong state president yang lapun biang i ong bebu kilapoi hang no jan poi ne em ngalong pi ngam wan syu ngam don kamu tu syu nga bangan don parti mat ngan syong no khop ngan dum yele election syu nagi khun gi tiru gila ong ya ta kata kadika jubab naga kaliang kajong i nrei ha ka sauterik pade jong liu benai sauterik la phun yang be kwa ya kendu bat ngalai kendu porjan met ilawan ai ya ka city resignation te hang de gen ga banga kwa ban pensyai ka long ba na kaliang ka parti ka klempat rai fang tiket bat 4 declare hiru namaria ka list benengkong jong ki kandidat jong parti dang penmi ha ka santerik ba mai la de resign ha ka santerik da ka baong ba la reject ke tiket yang te nasko kene ka long ke babakla kan namar ba ilarai hi bai ong ba reject ha ba 4 don ka ke du jing kren fang ta ka jing reject tiket ye i to tangat Uba Miril Bons im haka khat ar tarik NOHPRAH ula pli pat ba ya ka yeng balang jaga jinge sengken thei Presbyterian maupru kabalate da ka MLA scheme SRWP. Haka jinge lang pli ladon lang uba Balaji Rani MDC Nongpo temen basan KRW Mangu ba di Mangu rang ba snong ka kong I Mangu chairperson jinge sengken thei kinong yalam nong sharai balang bat ki pat ba nakani ka snong. Uba Miril Bons im ula penpau ya ka jing sngo kemen ban yo I yakani ka yeng bakala urlong kumba ang nut kilong kemi ka balang. Ajin hun yang iki nong nikmatro. Nomor kata gadi gedung sa ka bahatam ka bakum ngiji senggen thei phila persang. What happening gi jinduna ge babun nagaliang dungau MLA. Samla arban pendiang kat bakwa phi lane kat pasudon kampi. Tenre ila persang. Ban ai gi jingarap bat phi phila pedon kam hok ye ka. Ban ngisungkumen ban ye ya kini ke baharo kijing persang ge jompi kijing teli ge jompi ban perlong ye kene ge yin ban kam artin ban ong bagi kijing persang ge jompi ban penurlong ye kene ge kam kalau tik kemudian karsi kita len mo aga ba filanang perkaroi susu ya kita len ke ba pio bagi artin ban ong Bafinangla aban kiu nagawe ka or sa gawe pa. Bani sakri ya kal jong kabalang bat khamtam. Bafinlong ki khun kristan ki basti bru play ki bubu yo play hakpan. Bat ki banyak hagalenti ka babe bat ka bade. Kani kidi nuksa ka ba bhata. Ban menne I tuan sandia selah kejeng keren kejeng I laong mo bahaba hikmet lagi kemat segilum nang no kanwan kabor kawan no play jadi barak der cung I der balik bangau MLA MDC jadi kabor kawan now try nong bu nong tau bi di kinong pendep ia ke hukum kabala dep ban ai kijing rap ke dem kan poi so fi ki poi ban persang ban bu be berhenti Kaseng All Jaintia Master Roll Workers and Labours Union Central Executive Committee CEC kalayo ajingkershan naki unit beper haki jingelang balalong hamukla thatlasken block Kriariat Amlarem Shangpung ban Hajawai Haka khat artarik NOHPRAH lapen scam ya karai ban kiu Shillong haka khat nyo tarik mentau benai ban dawa ya ki hok naka sorkar halor ka jingpen slem ban pen kiu by nong sngi variable DNS allowance ka basic floor rates ka jingbam pentrekam ya ka RCW hatanat PHE la arpu pras nem menta bat kiwe ki jing dawa
Habayakran barka Wicked Well Rumut Secretary ka All Jantia Master Roll Workers and Labour Union Central Executive Committee CEC hadian ka Jylla bala penlong hene ka sngi hajuai lakarpa di Menteri Rangba Konrad ke sangma ban shimkhia ban pentri kam yaki mat jingdawa jong kani ka seng shwa ka khat nyau terik mentau benai lem kumta kim ban se ban penlong da ka jinga khi pat ba ha Shillong ni kisngi ko de dep in yang ka central body de yele ulai haman ki block unit ne bha yang ka ni ka meeting ka general meetings yang iko da pangkrei ko de yaklam de ka rai chrup ki members na do ko tu ka artrik yang December te de yelai ki block unit ko em hapo yang ka all jantia ministerial workers and labor union te ni kisngi da mani ha ni hajwa unit kisngi man ka wakadu ko di chimrai ne benta yang ka khatnya terik te neliang yang ngahi kam ka general secretary yang ka all jantia ministerial workers and labor union ka jingkerpat na isar kongrat sangma usnyau bha ui no i ka order kani ka hok ka benta ka yang i hachwa yang ka khatnya terik ne bha i kat kamoman ka te neliang yang ka all jantia ministerial workers and labor union hi wom em kwa i woli dewa yang ni i hok yang i wom em hi kwa i penwit dekat wom nyok sai wata wada kain stingure ka sarkar wom em uchim khia ga yegini kikam ko i de to yo i kham tam ini i hok yang i ti wom ban se de kan ni ka jingkar pat yang neliang yang ka seng wata wasnya bahasa wata ino i ka order hachwa yang kan ni ka khatnya terik ka agenda wata waga ya kan ni ka basic flores ko ka sarkar hi de to kungku ko kama di UP di deklami bah yang gani i department le khamtam ni ka RCW hadu ne gasngi wom po em konkret kam gi ka tasnya bahasa ka jingkar pat ka yang i man ka ko wasai so akhmat yang pi sar konkret kam no ya gani ka RCW hagi PHE department naga benta yang gini ki sericulture le ko de changing gi wata wa ya ka tulap gi yo gi do arsin lesin hidon chisnem Badak itu ki Khubor nglapoish ka bakun terhadu bangin daya syambiang kublai shibun